Urukiko rwisumbuye rwa Gasabo rwasubitse urubanza Ibuka yarezemo Kabuga Felicien ufungiwe irahe mu Buholandi ukekwaho ibyaha bya jenoside nyuma yo kutagera mu rukiko ndetse nta n'inyandiko igaragaza ko yamenyeshejwe ko yahamagajwe n'urukiko. Ni ikirego gishamikiye ku rubanza remezo kigamije gusaba urukiko gutegeka itambama n'ifatira ku mitungo yose ya Kabuga Felicien. Maître Bayingana Janvier uhagarariye Ibuka yatangiye abazwa niba Kabuga yaramenyeshejwe iburanisha, avuga ko bashyize mu ikoranabuhanga ibaruwa ya ambasade y'u Rwanda igaragaza ko yamenyesheje iburanisha ku itariki ya 6 Nyakanga. Urubanza rwaburanishwaga n'umucamanza umwe n'umwanditsi. Umucamanza avuze ko ntaho bigaragara ko Kabuga yasinye kuri iyo nyandiko. Yavuze ko baje kubwirwa n'ubwanditsi bw'urwego rufunze Kabuga Felicien rubasaba ko ambasade ariyo ikwiye kumenyesha urwego ko Kabuga afite urubanza mu Rwanda. Maître Bayingana Janvier yavuze ko ambasade yashyikirije Kabuga inyandiko y'urukiko imutumiza maze yandika isubiza Ibuka na Minisiteri y'Ubutabera ko bamumenyesheje. Umucamanza ariko yavuze ko urukiko rutanga inyandiko ebyiri zihamagaza umuburanyi, arimo imwe uwahamagajwe agumana n'isubirana n'uwayitanze, ariko hariho rero umukono n'uwahamagajwe. Ibyo ngo rero ngo byari kuba bivuze ko Ambasaderi Olivier Nduhungirehe wari ufite ububasha bwo kumenyesha Kabuga Felicien ko yarezwe yagombaga no kohereza ku mugereka inyandiko igaragaza ko Kabuga Felicien yamenyeshejwe hariho n'umukono we. Ngo ntabwo bihagije kwandika ko Kabuga yamenyeshejwe hatagaragara ahantu yasinye ko ubutumire bwamugezeho. Umucamanza yahise abaza Maître Bayingana Janvier niba ambasade yaba yaragumanye inyindi nyandiko yagombaga kugaruka igaragaza ko Kabuga bibenye. Yavuze ko batarabimenya. Ku rundi ruhande Maître Bayingana yavuze ko kuba Kabuga ntacyo yavuze binashoboka ko byatewe nuko basanze mu Buholandi ku itariki ya 17 Nyakanga 2023 afite inama ntegura rubanza irahe. Yavuze ko Kabuga atari mu rukiko bifite indi mpamvu yumvikana itari ukuba ataramenyeshejwe. Maître Bayingana yavuze ko bakongera bakomenyesha itariki nshya yo mu mpera za Nyakanga cyangwa se itangira rya Kanama. Umucamanza yasabye ko ubutaha hagomba kugaragara ikigaragaza ko Kabuga byamugezeho atari inyandiko ya ambasaderi gusa. Maître Bayingana yavuze ko kugera kuri Kabuga hari inzira nyinshi cyane byanyuramo, icyakora ngo igishoboka ni ukubona inyandiko y'urwego rumufunze rubyemeza. Umucamanza yavuze ko nabyo byahabwa agaciro kuko ambasaderi yaba agaragaza icyo ashingiraho yemeza ko ubutumwa bwageze kuri Kabuga Felicien. Maître Bayingana yahise yongera gusaba ko hakwemezwa ko Kabuga ashobora kwitaba urukiko cyangwa se umuhagarariye. Avuga ko kubera ko ari urubanza mbonezamubano nta tegeko ibibuza. Umucamanza yemeje ko urubanza rwimurirwa ku itariki ya 7 Kanama 2023. Inyandiko ikubiyemo ikirego igihe yabonye ivuga ko ibikorwa bya Kabuga Felicien byatumye hicwa abantu bari bifitiye akamaro, abaregera indishyi ndetse kandi binatuma hasahurwa imitungo yari kubatunga n'inzu zabo zirasenywa. Ivuga ko bitoroshye kubona indishyi nyakuri zihwanye n'agaciro abishwe bari bafitiye abarokotse bo mu miryango yabo, ndetse ko binagoye kubona agaciro nyakuri kukangana n'imitungo yangijwe ndetse n'iyasahuwe yabishwe kubera uruhare rwa Kabuga. Gusa ko Ibuka isaba urukiko ati kuriha abo ihagarariye indishyi z'akababaro, izibyangijwe n'izimbonezamusaruro zose hamwe zihwanye n'amafaranga y'u Rwanda miliyari 50,658,800 y'amafaranga y'u Rwanda. Iyi ni radio y'Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Radio y'Ijwi ry'Amerika yumvikanira ku mirongo migufi mu Burundi kuri metero 1922, naho mu Rwanda turi kuri FM 104.3. muri kumwe na Venuste Nshimiyimana basuza kandi ubaha ikaze ku makuru tugiye kubagezaho muri uyu mwanya. Igisirikare cy'u Rwanda kiravuga ko abarwanyi ba FDLR bari muri Kongo baba bisuganya bitegura gutera. Minisitiri w'intebe wa Israeli Benjamin Netanyahu yavuye mu bitaro kuri iki cyumweru bamaze kumushyiramo icyuma kigenzura imikorere y'umutima we. Abantu bataramenyekana bishe barashe umunyamakuru muri Mexique mu mujyi wa Acapulco mu majyepfo y'igihugu. Amakuru arambuye ni mukanya.
Minisitiri w'intebe wa Israeli Benjamin Netanyahu yavuye mu bitaro kuri icyo cyumweru bamaze kumushyiramo icyuma kigenzura imikorere y'umutima we. Ibitaro yavurirwagamo byatangaje ko ibipimo by'umubiri we byose bimeze neza harimo n'iby'imikorere y'umutima we. Ibyo bitaro byavuze ko icyo cyuma gipima imikorere y'umutima we bakimushyizemo mu rwego rwo kugira ngo itsinda ry'abaganga bamuvura rishobore gukurikiranira hafi uko umutima we ukora. Uyu mugabo w'imyaka 73 y'amavuko yagiye mu bitaro bya Sheba Medical Center birahitwa Ramat Gan ejo kwa gatandatu mu byaje kugaragara nk'ikibazo cy'ubuke bw'amazi mu mubiri we. Nyuma ku munsi w'ejo Minisitiri w'intebe Netanyahu yasohoye video avuga ko yumva ameze neza, asaba abantu kwirinda kuguma kuzuba no kunywa amazi kubera ubushyuhe bugera kuri dogere 38 za Celsius cyangwa 104 Fahrenheit. Mbere yuko ajyanwa mu bitaro byari byavuzwe ko yagize ikibazo cyo kuzengerezwa nyuma yo kumara amasaha ari hanze ku zuba ryinshi. Amatsinda y'abarwanya ubutegetsi muri Myanmar harasaba leta y'Amerika inkunga y'amadolari agera kuri miliyoni 500 yo kubafasha guhirika ubutegetsi bwa gisirikare. Iyo nkungu basaba niyo kugura ibikoresho bya gisirikare birimo za burende, indege za gisirikare zisagira abapilote n'ibyuma kabuhariwe byo guhuma amaso bireba mu kirere. Mu kwezi kwa 11 mu ngengo yayo y'imari y'umwaka 2023 Kongere ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yatoye itegeko ryemerera inkunga imitwe irwanya ubutegetsi bwa gisirikare, ariko nta mubare w'iyo nkunga wagenwe. Kuri ubu amwe mu matsinda abarwanya ubutegetsi muri Myanmar yatangiye gusaba Kongere ya Amerika ko yagenera miliyari 525 z'amadolari y'inkunga yo muri urwo rwego. Ubu busabe bwatanzwe na guverinoma y'ubumwe ya Myanmar ikorera mu buhungiro, ikaba iharanira guhirika ubutegetsi bwa gisirikare buriho muri Myanmar, ifatanije n'amatsinda 3 y'ingabo zigometse ku butegetsi n'andi matsinda barwanya b'imitwe yitwara gisirikare yiganje mu bice byo mu cyaro cy'icyo gihugu. Guverinoma ya Myanmar ikorera mu buhungiro yabwiye Ijwi ry'Amerika kuyohereje ubusabe bwayo mu nteko ishinga amategeko na Sena y'Amerika, ariko ntiyavuze icyo bayishubije. Abayobozi b'izo nzego zombi banze kugira icyo batangariza Ijwi ry'Amerika ku bijyanye n'ubwo busabe. Abantu bataramenyekana bishe barashe umunyamakuru wo muri Mexique mu mujyi wa Acapulco uri mu majyepfo y'igihugu. Baraye bamurashe muri parking mu gihe yarimo yinjira mu modoka ye. Abashinjacyaha batangaje ko batangiye iperereza ku rupfu rw'uyu Nelson Matus wayoboraga ikinyamakuru Le Real de Guerrero. Mexique ni kimwe mu bihugu bitoroheye ubwisanzure bw'abanyamakuru. Matus yari amaze imyaka 15 akora umwuga w'itangazamakuru, ahanini yibanda ku nkuru zigaragaza urugomo n'ibibazo by'umutekano muke birangwa muri Mexique. Ibyo biremezwa n'umuryango Reporters Sans Frontières uharanira ubwisanzure bw'itangazamakuru. Kuva mu mwaka 2000 abanyamakuru barenga 150 bamaze kwicwa n'abakekwa kuba bakorera imitwe y'abacuruza ibiyobyabwenge. Reporters Sans Frontières iravuga ko leta ya Guerrero yibasiwe n'urugomo rwo ku rwego rwo hejuru rutuma abanyamakuru bahakorera nabo bibasirwa n'abakorera iyo mitwe. Mukomeje kumva radio y'Ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi n'ikinyarwanda. Mujye no kuri wa eshatu akadomo radio yacu voa.com. Mukurikire aya makuru kuri Facebook, Instagram, YouTube na Twitter. Muradusanga kuri VOA radio yacu. Mukanya turajya ku makuru avuga mu karere k'ibiyaga bigari by'Afrika. Mu Rwanda leta yemeza ko inyeshyamba za FDLR zirimo zisatira umupaka uruhuza na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibi biratangazwa n'ubuyobozi bw'intara y'Uburengerazuba ubwa gisirikare n'ubw'inzego zibanze. Gloria Tuyishimira kurikiranye ikiganiro izi nzego zatanze mu mpera z'icyumweru gishize. Ni ibiganiro nini byibanze ku mutekano w'abaturage bo mu karere ka Rubavu. Byari byitabiriwe n'inzego z'ibanze zirimo abakuru b'imirenge, utugari, imidugudu, abashinzwe umutekano mu nzego zose n'abandi. Byasaga n'ari impuruza ku bayobozi k'umutwe witwaje intwaro wa FDLR kuri ubu wasatiriye imipaka y'u Rwanda iruhuza na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ugamije kuza guhungabanya umutekano w'u Rwanda. Umuyobozi w'ingabo za Brigade ya 301 mu turere twa Rubavu, Rutsiro, Nyabihu n'igice cya Ngororero, Lieutenant Colonel Byarasa William yemeje iby'aya makuru. Aho tugabanira n'abaturanyi bacu wenda biza kujyana n'amarondo ku mupaka hose hagiye FDLR barahari hafi y'umupaka hari
noneho bajya kujya Cyanzarwe kuri uriya mupaka ni Cyanzarwe n'ariya bahazanye bita Gaston. Station zabo nta nubwo ari ukurasa gusa ariko bageze amahirwe babona nuko bica abaturage. Uyu muyobozi w'igisirikare yongeye kugaragaza ko hari impungenge z'uko izi ngabo za FDLR uko zaza zingana kose zishobora kwica abaturage. Icyo kintu rero ni ukukireba tukagifatanya twese, ari nayo ubona ikibazo dufite hariya. Urumva niyo baza ari 5 bakinjira mu giturage batwicira abaturage. François Bitegeko, umuyobozi w'intara y'Uburengerazuba nawe wari umushyitsi mukuru muri ibi biganiro, yavuze ko nta kidasanzwe kuba uyu mutwe witwaje intwaro waba uri hafi y'u Rwanda muri Congo, kuko ngo basanzwe bakorana bya hafi.